Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U današnjem videu 3.0 van i 4.4 unutra. Ali prvo, s obzirom da je nestalo struje, idemo kupiti nešto za pit. Pa se vraćamo rješavati ovo dalje. Inače, već dosta tog sam raskopao, nije mi uopće palo na pamet snimat. Normalno, sjetio sam se da bi mogli snimati u polu raskapanja, ali posnimit ću vam sve što smo skinuli i ovdje ćemo snimiti sklapanje i da vidimo je li pali taj drugi motor ili ne pali. Inače, ako se pitate zašto vadimo onaj 3.0 motor i stavljamo 4.4, zbog toga što auto je 4.4 u papirima i auto sam ja kupio pod to da auto ne ide dobro, da se ne zna šta je s autom i bla bla bla, a s obzirom da motori manje više od uzgora izgledaju isto, u tom trenu nisam skužio da je unutra 3.0 motor. E sad, ja sam nabavio 4.4 motor, pa budemo probali to ubaciti i vidjeti ili to bude ili to ne bude. Pazi ovo. Opa! Dobro, ništa, ovako. Šta nas čeka sad? Imamo, da vidimo, znači imamo tu iza crijeva, 3 komada, sad nisu sva 3 od motora, ali ne znam da li ću moći vidjeti koja jesu od motora, treba njih otkvačiti i imamo negdje crijevo od goriva, evo ga tu dolje, ne znam koliko se vidi s ovim, evo tu unutra točno, i mislim da imamo ove vakume ovdje. I ostalo bi nam trebalo sve manje više biti otkvačeno. Da. E sad, da bi došli do tih crijeva iza, podići ćemo motor sa dizalicom malo, pošto sam ja već dolje otpustio sve. Sad ću vam pokazati. Evo ovako o čemu se radi. O čemu se radi. Znači tu sam skinuo već sve, većinu toga. Evo ovako da ja vidim isto što pokazujem. Znači kardan smo rašrafili, skinuli smo nosačke tribe. Skinuli smo auspuhe, ne znamo da li će pasati kardan, najvjerojatnije da neće pasati, vidio sam i da je diferencijal od 3.0, moramo diferencijal drugi vjerojatno kupiti, moramo drugi diferencijal kupiti, milion stvari, zato što se neko igrao majstora, ili zato što je neko i kupio sedmicu 4.4 pa nije imao ubaciti 4.4 motor, nego je ubacio 3.0 motor. I tak, u svakom slučaju, o čem se radi, šta sam rekao, znači ovdje ćemo staviti dizalicu, onu malu krokodilku, tu ćemo ovaj dio podići gore, tako da nam je lakše, nagnut će nam se motor prema tamo i onda će nam biti lakše doći do onih crijeva. Znači idemo dizalicu ispod do onog šerafa, dizalicu dižemo na taj šeraf. Mogli bi i neke tribi dizati, ali nema potrebe kad imamo taj šeraf iza. I sad kako ćemo mi to pumpat, treba bi nam se zadnja strana motora podići. I naravno, onda će nam sve curiti ovdje zato što podižemo tu stranu motora. Prvo skidamo ova dva vakuum crijeva. Mislim da mi ih je lakše tu skinuti nego na motoru. Tu jedno, drugo ovdje. Valjda. I onda imamo tu iza. Samo malo da vidim da li vam to ja mogu pokazati točno. Znači imamo ovo najdonje crijevo koje trenutno vidite na snimku i ovo drugo crijevo tu na kojem je šelna. Idemo probati skinuti pa ćemo vidjeti. Ako, inače ova sva zadnja crijeva sam ja stavio nova, tako da ona praktički baš lagano idu. Evo skinuo sam i ovo gornje i ovo donje. To su ta dva crijeva i još crijeva od goriva. Baš lagano idu, vjerojatno zato što sam ih mijenjao, stavio nova. Evo za ova tu dva crijeva skinuo sam ovaj tu poklopac. Puno je lakše sad doći do njih. Dve ove šelne. Odlučio sam se ipak na drugu metodu što se tiče crijeva od goriva. Prerezao sam ih. Jer i ovako i onako vidim mrve se i trebaju druga. A da ih nisam sad prerezao, vjerojatno bi vratio ta stara. Tako da ipak sam ih prerezao.
i ne daju se odlijepiti, teško ih odlijepiti, nema mjesta. Odlijepio bi ih možda nekak da su dobra crijeva, ali imam tu baš takvo isto crijevo, tako da ćemo zamijeniti odmah to kad bude motor vani. Ništa, ajmo nosače skinuti. Što više radim, to mi više stvari zapada za oko. Sajla tempomata treba otkopčat normalno. Sajla gasa, isto otkopčat, puknuti tamo. Tu sam maknuo filter ulja, s obzirom da kućite filter ulja imamo na drugom motoru, to sve zajedno ide. Neki vakuum, jadni stari, to isto. Budemo krenuli vaditi polako, sad kad maknemo ovo, krenut ćemo polako vaditi pa ćemo vidjeti da li sam šta zaboravio ili nisam. Evo znači kako se ove sajle miču. Imate ovdje jedan prorez. Navučite da sajla znači izađe kroz taj prorez van ovako i onda sam puknete ovo van i izađe vam sve van i onda možete provući kroz ovu rupu. Ne znam da li ću ja to sad moći pokazati na ovoj drugoj sajli jer mi je kratka. Ali evo s jedne strane znači vidite da imamo ovu kao prorez ovaj tu. I kroz taj prorez, znači malo gurnemo sajlu, kroz taj prorez ju provučemo. Evo ga. I sad nam ostane samo ovo tu u plastici i to izvučemo van ili prstima ili ako ne ide prstima šraf cigerom. I to je rastavljeno. I normalno, ajde odmah izvučemo tu. Tako. Gdje si zapela? I kad izvučete van, vratite obavezno to jer ćete izgubiti. Zaboravio sam da još struju moramo odpojiti, tu imamo imbuse, jedno 4-5 komada. Skinemo tu kutiju, odpojimo struju i cap na motor. Evo znači o čemu se radi. Ova čahura, tu vidite, ona bude u donjem dijelu plastike, ali ta čahura je izašla sad zajedno. I tu čahuru ćemo mi skinuti sa šrafa. I kad ju skinemo, vratit ćemo i zalijepiti unutra i onda ćemo normalno opet nazad šrafiti. A evo nam i kompjutera motora na kojem sam ja iskužio da motor nije iz ovog auta, vidite broj, znači zadnjih 7 DF71189, dok je ovdje DK61229. I kad sam normalno utipkao ovaj broj šasije sa kompjutera, izbaci na internetu 3.0. Evo, struja nam je vani, ovdje sam sad pogledao unutra, gledao sam da nema slučajno dodatnih konektora nekih koji dolje na dnu stoje s obzirom da 3.0 i 4.4 motori nisu isti, ali izgleda da nema. Sad bit će pitanje da li ih nema ako je neko micao i mijenjao cijelu instalaciju ili ih nema pa se samo kopča jedan na drugo. Saznaćemo. Evo spremni smo za motor vaditi, zakvačeno je sve. Haubu smo morali dići u takozvanu servisnu poziciju. Znači skinemo ove amortizere, malo brišemo kamericu da se bolje vidi. I uzmemo šrafa i tu jedan šraf, tamo s druge strane drugi. Nemojte sam s jedne strane staviti šraf jer je hauba ogromna i može pasti. Ajmo sad vaditi.
sa lijeve strane auta će vam smetati od volana što ide na glavu, kako se zove, križ volana, tako da morate ga izbiti van. Nastavljamo sad vaditi van motor.